kwata evia nekuthia nayo na kuukwio no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musiaisia wa Mutongoi TV kelunguni cha mbenzi nyembete stake bese ile lumeita ngwangwa ya kibande bembeta pita ni mutuse na ne wa maunda ende kelunguni ke cha mbenzi twethatwe onenga ebuso ya kwekwatia babe kana wa ugaku thene wa maisha maku na ingenenge ithita kamba twekia kana kutatevia ni kuthia nayo icho kitubito nenga makainga leko eno ebuso ya kuka mege mitoto pin na ende yema utekia pyuko na ende mitoto na yoi tuimanenge buso matuonye utoi kawo wa kubendo ota ende dia tasiko koyi bikai utena mundu wa yourself na ende mundu wakwa ende mudhajani omwombiu nendulike wa date yake Theophilus na mrembo kwitwa Irene Ndunge. Kwa masironi tawa Theophilus wa Mboso kana Mbososo numire bandu beta wa yathiwe musoka aliko cia wa munyu na omunthi ndie benzi timanda nengi o mundu tona ikalania. Kwa masitwa ni Irene Ndunge kuma Matu na nukite mbenzi kumanda mutethesia. Kwa masitwa nyendire wa Theophilus wa Mboso Nkonita wa Irene Ndunge. Irene Ndunge kuma Matu mayata kana ma mwetu Matu mayata okay na wanumite kundu kwita wa yathiwe musoka baba kubi ndikuisingita kwiwa tiongwisa ukutembesio kunengi maondo maila aiwe thaba nitha bandu bera wa Machakos town kana Masaku town ndukumelabu ni biasala siako sio yamo biasala ni biasala mbingi muno chacha biasala timbingi ni ndoa cia nindiliana mundu ma stima on electronics yani kwa Kisungu ani branches sio kundu na kundu naku thukumelaba na kwa netha ilobi iki nibingwite wa beauty cosmetic ilobi au CBD side cia utawala okay kuthukumela ilobi tiki ndo kila isi wanakanya wewe kwako nele mjanja nengi matuko alangu onete nye tiono na nengi onendegwe ota mundu tani o mundu nengi ta mundu ume kwendegwe tiko thuku itengemea na piti wako kana naonzo besi ngusubia nengi ndwale da wambo kundo kamalika chombe nondo niko langi musione ula wa mandasi netha ina piti o manda kumanda nengi jagwe ni manda nengi lo kuko wa thenge yote manda nie o mande sete manda nye twe yake twabika stage iswi toma nondo tweka ongina namba okumana ese ndikwese oitho we okingi wingenga witha we engineer witha biashara cia we batukwandu eza kwikia mundu aya nengi wako mana na mundu ona ni thao bakubi ntwiko pastor ndukeka thia nondo tumana matukwandu so trust mundu ndiye kathia lakini nengi ni ukweli urabiti ugo nengi ndiye ndo kindu kisio binda nengi eso no kindu kisio ticho obongo muno obongo mwingi tomana twende akanamba okumananga ngosia isi twende ngusoma na kweli kana biashara izuwe tanoko na biashara yangu na nengi sisi awe kalo muno nengi wasiso tumia katoka ndo kwa na yuni nevikete ina miaka yana hizo ina miongo ele na nana nawe sin kobeto kabunde na mubeti ndaro yete inya kwa mubeti wake na you ndo ndemwe the girlfriend aya ndina kademu neki na miaka yako na uya kitu mchezo na demu hicho kitu mbe nire ni mukwata nu muno
umandhini ukwata na ukakosa mundu kademu naye onako bwitinanga tumiaka tiona ku lakini nengi ole twabitukanie katwiko x na namba ikwatania na kumana mwekania takakwikia takana wakakoseia kakitiona ntisaka nyokonie kana nundu nonie mala maingi netha ngwatanite muno kakwatwa ni kindu gitagwa tambaya wa kusamasamanga kunza muno wono akakola wakethia kana wakitie sidi nethito nditagwo no my friends anana waingi muno na nengi no cia anana mayo kenga me aingi no kengwa no mwe lakini maingi ba na natia wakethia kana ni kutabu na akakwatia na nengi nakia kaendeye na kekale keko kana kwa ninyoka wale okaiki no sikindu tabitwa mala maingi na nana no weke awa mala kadha kukaika no nikaekete tia india kaikia mundu wekiana manengi niwe sikitumi choka kola imbo ethi yota kaikia ingi na kaikia mara kadha tia na kaikia imwe wendo akachiti ndia akachiti anengi onangetha na akachiti yeka yamana anaona makuwa mnuku basi ndi muthuku nengi no sino rapeti olo kweli ola owo nikana twake website kira nengi twake omusimwe luwe na owo kaga kuma kaumete kundu kwitwa DP kasovelo kwingaliko cia mananja na mwikalire kiluchana mwatiana utena mundu twikalite itokitomina myaka ile yuno mako mwana kendo ndongenga nondu myaka ile mundu mendegala myaka ile atena mundu ma ai yakwatanite mundu mokwatanite paibi ndotekala ne bina muno kwa mundu kwekala ti bina kwakwa ta mundu nyi sikila kithuku mwana ngane ubungu neni mwana wane ku believe kana ni mukengo nani mwera bolo uo chora take kwambia wina miyana miyile mwatiana mwakati munene muno kwa mundu utena kana ko yeta inawe bana ndithi nawe bandu nengi nagwa nengi ona ni thawa bakupindwike pastor kumasha ndietha ni sembete muno su mwingi ni namba ine ngo ebinda yakwa wanda kanisa nenda kanisa hiyo ndaitha kanisa itawa ABC udaitha yeba nda kanisa wa AIC ne kanisa hiyo ndo no yo imwe thiu tela ya tene yetawa no yo imwe sawa ko manos tiwa kuoselele ukego webo manos udeke mubeti ngotwa ile nyangwa bayathi pau musoka naambiwa kusoma na ka project kebuka sio muno kwanza na nikanene nikenda mundu akasovea ka project kacha ni pete ngokusieba uni na ngoku around ngilina mana sia kienyeji lengi zero broiler sio ndesiebu matumbe niwo kabanga okatwa soko wasanetie pesa kana ngwesinya mundu asuna ndio usongia matukwando enda osembea muno nkwithe wa muona nondo nye hapa kwa nye nimeneta kindu chetu obongo obongo timu sio ndibata na ukengo ndibata na ukweli na mundu wese mundu ikikio changa mundu wese kwa kanisa mundu utesi obongo mundu yu matukwao tese ngai na wikengana wesa kwa kamusi na kona sisa niona ni wapi kanondo ukweli nigone nena na ubongo ndiwe simonoso ani wa kanisa ni yeto kanisa ni nzeto kanisa ni tulina wa asia yo ambene makanisa ndo aswingu mana twende wese ndo isa kwebitho no kakengana wesa kwiritha onanga ukenga nengi no kapinda kanini ukweli ukaumela die na utapia kana wala naina akene twatiania twina kapinda au mwaka na kukonisi kwa lakini ndo ungenga
ndina ukenga. Wewe mundume wa kawaida uikala mwaka atena mundu muka? Ni wa kawaida. Takongenga. Na nini kalete? Tenewe no wewe mundume wa kawaida wena kasoro. Ni kasoro ke bano ni mundume kwanza. Kawaida ana feelings ya mundume. Na nusu. Dwezomi. Kwetha we kala kwetha watianie na muno tikumanisha ndwetha ana feeling. Na yu mwaka mwema kwa weso thela. Unless umbewe na kasoro kana ndu wao ndo. Undo wetha abo. Na yue mbona wetha we munene na nengi. Mbona wewe ane kiuminite mwaka? Peo. Ya uminite mwaka. Peo undo ndo nakwimenenji ta mundu wa kanisa. Kanisa baiki nukiyo ona pastor mwene ni wewe wao. Ukutumena ibeti. Nengi na kya yeso twana peo ipinda ila wakwia yeso twana. Ona ni wa date yao ni twana. So bai mondo teka. Kwa mbonda bya nyene na kuelesa ni na mwako osu muna nso o bala nengi ndoigwa na ndodekela na ugo na no ugo. Kwetekela yute na no bongo na no ngenga chube. You andi site kila bandu ma kuingenga for one. No na kwandienda kukenga. No ngenga. Usuni wo ugo. Mundume wa unless we na thina we. Kwa mbonda bya we you ulona na kenengi peki wata. Yene na mitha ndatu twatiana ni nake. Na wakwa na mukole ile kwitha ai makwata. Ena ka ingina nye hapa kwa nyendiba hata nakushia nyendiba hata nakushia nenda ninyoka kama nani wakwe ni weka na mune kalete miaka yana taka no mi yana tuna kalete miaka ina nina nene bata nake munopyu na muyosa no buwa yonongi kana no wawa wambe kana wakia wambe eda wambe ata dayo nongi pia na mukola la mukole lota pia lakini usiwa nusa muno na ena kao mwingi wethe ayu usunu ena kao mwingi anenge yu no kuona yu bala welekele yu ba pai kao pai olepi pai makwata diso nenge na ninyo ngokuelesia ai mai endo so trust kwanza ana mai kweke uyu ukeseka loto trust utekwekea mundu ona asu yange no naikia natwabika bano kaithia kumbe kwekea kumunikia na mataikeka wesio maikia yani utenengete vinda painenge vinda ya mboma chungusa nkina mundu oka kwenda wesipeke ndugeta wendo ndwitha wesi kuchunguza ona wendete mundu ona kutabwa yethi mwithi na mundu ona ndwenda oma wona anukengo ondwa wendo la umwendete kobe bandu bige wethia yu uyendo no wambio chungusa Tuntu soma mundu ndo ambienda mundu wa muko mundu asaine na kwenda no ambio musoma mundu suka mana kana karaktila wendete ni so winasio ayu bala twe yu nengi ndia kwashwa kana ngwelete ula uwo uyambonge nga wina mwaka muimana nina mwaka nusu utatuma ndo na mundu muka ndeto sia uwo onetho na we ona mundu muka ukitoa kuongea mwaka osu ni sakweta wethe we mwasa unundu nienda na atuma ndo na mundu muka getotwika niwe mwiso ndietele ni sa umandonge kona utwambi hospitali ngana kana wisawa no ndio na mundu ume wa kawaida ale omina mwaka muima atena mundu muka faina thina ona mwine munene sibitali faina thina bau nitothi tisiwe ndio kwe na leo sitio kawaida nenge twelo kusiwa nenge teambia kwetha oteo imo inongo na welothi mwendimbe uthima wao wima wa mwe nini thima wa ndina mawa umemwe ukawo kusumbwa ni muima wande wa uima wa mwene sawa twase kuma nina twasi omwako suma kuma twatani siona excuse no na indie na thimwa na nethi yani osawa ni bona ambiola kibugu na iyo mbala ni kana mawa no sine maingi ti ukimwe wa gothi mawa ane kwe mawa maingi ngukule kana witha na thina wa kisala uketha utumia inela ane pe kindu no ni muima kabisa bai bandu kwa si ai no ulo kawaida ndio wewe bana taikua mutwe yo la yo kana na weather ichange ite bindu kitu sawa lakini ningi aonge apa yo bongo we bandu kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho
atambwani nieli nimbenzi Na yuenda tafalani kila ngwenda ni kindu kitono tutethia na gigatethia mbaya. Ni ngwenda mbe kindu cha mbe nina munda wakwa wi bandu na pio kindu nikite bau na ni ngwenda mundu okisubia na nundu o matukwa langu cia iti uno nonete kana no utome nina nguku ciakwa cie bandu nithitie uithio munene. Ngwenda mundu oisubia o ndi musubia onake wenda mundu akekala musiu nienda mundu ekale musi na musi ndeweka nundu ona mala maingi ni mwene ni thabo nyakwe obau yunye ni tiewe wakwa kuya ilobi yu ngekala musi yu we ilobi ni wesugirite kuandikwa na uya yu wetha weta we yandikite we mwene nundu we wakwa we osuno wakwa ilobi baya we osuni wakwa ndikite wa beauty andiona na nyembe ndi nye ubo wakwe kalosha gunyaba ndi sai kalosha kintu chambe nye yewe town nange kasomea town maisha mombea unianu neno kosha gunge kala musi kaitha singuku ngaimae onye ndiona nitona yu we umweka wa muweta wa town wa beauty pe bandu babigirokethia no muthukuma lakini uyu mutethia muno ona beauty sino uthukumio ba musi we ona mamu bu isi so siendo isu beauty bu ona nengi ushagu atuitwa mega wa beauty isu ushagu ona ushagu mainambo ushono kaugethia mesubo wa beauty na nikitu tandika muthukumi utamanda muthukumi akakona usiku ya musimu ano matuko ya kutethia nisi ukamanda mbesa ngiamandire mbesa ana thukumi mandika kama kakona usiku ndio liane mandika wa lakini yu tutona osa muthukumi kuma na ngoli yako kakatumia sindu situ nai we twemwe we mubeti wakwa mali yirukethia yikitotethia andu manza yembe ndina experience ya mundani ndina experience yangu kunye sindu siona nami sindu sinye nira nenda nguku ni sikwenuka ngaye yo ubo wakwethia kwikata onye izindi sisi yewe tawo yu ila twenuka nduthi kwambio uvwa nwethio mundu webu ndiagwa mamu yobu au kuelesi ombola obundi si ombola kusubia na mwisi nondu ni siaku nuo kusubia we town na ke no kula shoke nukendi ngasubia mundu mali yake town pena pina muno yo experience ni usi enda mundu na experience ya sio wezo ni training yana unga training kendi ni maneno wa kuithia sindu isu kwetha na experience ni kwambia experience yumana na kwambia kwebundi ciondo ko uyu ebinda yaku nebikie na niona welo thiu ketha ukakwata experience isu kwenda mundu wange wi sawa lakini ukwa kumbea neno kwa changu mashambani mwa kubea na binanye ndio na nditona go nyene yewo town mwata tonzisi awo yuona ni nuke musi unianu at my age nene kuoshagu pena binu ndio lea lakini ekana nango yakwa ya woshagu oshagu tivo kekala mwiso waku no ba mesieni na yunondu ningusaku yotuke wakwa na unenga project ya usovea eyunye ta mundu opena binu uwa ba kwa buni pa emela kitona ya patendo nenda mundu ukumbea tike kala town yengwe biashara ombekie town ninge kala na kukula bandu ndia na mundu ayetu utia na kala na nye ndina atwa ni nyako ndio to ni nyako ninange kala na kusasi onde mbwe we and day ngeno kanga kuona kila mudana tia enge ukoka after 1 month kana ukoka weekend papa icha after 1 month na kwa project la yevaya nitha nsemba nitiayo muno nondu mbe nile tumane kala town inzobe ayo kushago na nitha ndibika bungo nondo thiendeye ni mina o mithene le tatu ngabika bukwa chuma ni bika mala tatu
anenge na bikabu tia ine bikani siogete ngomela wa misini ndai nye mundu nye ndiye ndimanda mundu ngwenda mundu malakini mundu mokumbe yange wayaye ukekala ilobi nyenge kala musini ayokoka karato kwa chumwa achi hapa kwa ndito nwese yu kwekala ilobi na kwetha gushagu ni project ila tiende sesito longi natithe na mundu main either we kananya ukuisisi akaisovia tukasiekea thukumi muno wethia twikita kwasia yu tatwanete ulosoveano sitha isurwa ni mam na kini use eona maundu ala make maingi ndo manda muthukumi plus mamusu akuma sovea ondo sio sovea wote na mundu na ito tikala town ni sovea yu biashara isu ina soko ya town akiti umbie neno keba ati ushagunga kala nyama cha maushangu ni maimie nditona hapa inake mam kumwekie binda yonthe kala sovete usetha ona biashara ila siake na ni thambado ni munengeto wa time njo kitumi ngomumande ao mundu mwailu matethia ni siobo hapa kabuye pa emela kwa kumbinu cha mashambani bu achi ditona manda kaili tukangi katona etikila kwekala mashambani ukatwayo nyapa kanenda nenda musenge kala nake kila muthena neno katuma uyani tikaenda tikatinda ni nake bu ti mundu mengekala kuyosha ngatinda ndi mumisi tie na mono komisi raka kuona kila muthena ngeigwa moyo nikwene kama na ni wakwa ni wenu kasasi nena mubisi kiwu na muya tinge kala kuyosha aene mutilobi ambio so twato nditwa kupulotini aitwambiwa musubia ni ushago achi mesha sunti tona nyapa kanenge kwepinda yuthi pono wambete kilo tukayo ushago ukono project la yepo ukasisya mbe kana ni wote kana ni kwani tani kana o wisyanju o kwepinda twimantho muthukumi ukethia wisisya no wamana no na mamu bau palo ito kamona mama mbo kuona mama tukamukethia tuya ngona project ya kungamana musi na tusio kengi o town ni naku aketi umbia yuka ndia engo ngenge kala ngaitha syangu kunga ya ngombe ngaima achi tisaimani nye yaba kwenye ni mtoto wa mjini ditona maisha suma ushako kwebaema ditona hapa pauno boiso tone kole ditona hapa ondo yundo to nombenda no area mondu ala biashara langu kuna tita osienda palasi either si musi si town sio maboko kana siba biashara iso onde si siako ni siako ko wala kwetha kwe make available gethia no isilo kuonde okasisia call on a project ye musi wimiona we na mambo na ke no yani project ya kisimusi ndo isobya wote na muwandu na usende na osowa nyamba muthuku mitwima nda muthuku akakala musi isobya ma en aiterewe ma nyapa kwenye niona tetetona kutona neti utonana etha no muthukumi niti umanda lakini withawa bakubi nake pundienda maisha ma ushago ngoye ndienda kwanza ngile anegwo po ushago nyenga ndiye tikilava kwebaye malaka bisa tona town no yotona maisha ma kala town nitaka kimbia tikala town timande biashara ku timande plot tuwe ku town take ku ni sawa akikumbia mbilo cho ushago nditona hapa na yu project isi ye ushago eketha irani wano mam na mthukumi ona town no ku andu no mo ndukole mam eona project ilasi yake tweko munega hard time na town ni andu mayaka makao wa mindo isu makeke ya project okuku lazima ushago andu matinda yo andu mataumie kukupa ushago andu kamata uye kuma town maka town ibono ngukusi teka ka ni bute kaethisia kuku pake no kitaende ya town mondo asino tekone lakini ndukole mondo ma town ni expensive expensive yebu as long as you are no wakwako tukutio kuna biashara timandire mbesa tito we town twake atuyaka wewe kwa ngelekanyo project tesu yo shago yuti yanguko ngoko isu ambo bingwe ya kusilike buye itoli nini ba town no uye makunia mame tu manguko mangilina mbesa pa ya musisi amba koyo kainenga o time kwa wiki pa town nikela muthena town kuitoni
Kwa ibaro bate itoli cia town na cia thaki 7 na ngugu cia kusia background kweso unya si de yaku ne kitu bana ne kisiko kaku ne kinisu sikaisa ku na kukwisi sa ne kiti lazima le na wengi together tu imanda mbesa sote kwa wao le wangu tikaida zilangu kusia matumbi nini sisi nindi ya kwedwa le wako sio nindi itoli sio kaibinda yana na nila kuembua itoli sio kaindi na tukaekana na ngewa ya town o project itu ya town ya ngewa ya electronics nini tikatwa bau kasokone ka mustika thukume obu nondo ni about kwe ya kaitheti about kwe kala town muno kana town ushago kuitha biashara ikaba aduma kuya musiona ona umona mama ina mbosha no kamuno makamu electronics mawakiana andu ingi ona ona maisi bo electronics stima sia bigieku ko kwitu sia ku musoka na andu ingi wona maitha wose ndi ku town matwao ku shago ndora matona kwa 40 sindu icio shago na nini muno ku town ondo biashara town andu ingi menda meo mandini yo kitumuona biashara cia town sidi mituki uno andu ingi meo manda pesa lakini ushago biashara sida sit down lakini nengi expenses yaku sida na so down mwigwe ba rent iko rent tu kweba ya 2-3 bedroom ya 25,000 na kwa yote kama musabeki ndo tu kweba ikia biti timandite mbesa tuwe kwitu twake tweka live ona ma project yaru sitaka kunea lakini nyombo ombea ye mashambani mwanyi ndito UPT yosu kueleza biba ndota umaumeto ku ushagosu project tesu no biti twendeye na ni rire na win system cha ushago muno we mundu mukola umanda wenda ushago tu no ndo project ya kwela nene muno ngonera ne sorutethia no ta yo esu ye ushago ile ro ne sorutethia yo katokelia na tukekala tando maisha mako mo ubosha kuna hizi ningwenda muse lakini ese loka ambia nyewe lo kumbonda aya museno kwati eti endo na kwata na kala kitiele no wekalo shago kana town nenda town ubosha go saki nyaba nditona kepetike bote na no te kalaba mashariti mako mwame na bina ayo likana mako na yu pepata with kepeti ke town na ke inyawa itwe baya misini no kwenda motebe je ndio twa ni nyaku for one ende juwe ju kuno yu makosa la manene ni yuro kutinda wiki nyaku kitu michambe cha mundu mikutwana etha itwana o mundu wake make musi mundu utono sobyo inya kumutethesio wi mundu amanda akibiti chake ukati nyaku nethe yaku ukwarana na mukau mwake musi wene ebandu bandike ona biblia ne yaitu ebandu bandike ukati ukatwa akibiti ai ke mwake musi na muisobya inyaku musobya na siuka baadaye lakini ndo anondo inyaku ayiwe na mbu wi ate ndo inyaku musi ai akasobya ono kwani kosero wewe nzero ni nyoka anenge dosubiwa nzero ni nyoka ntinesa kuota bya kuna sonda bya usero wewe musya waweka kauga no mami na nguku isu syako anenge ndandikiwa muthoko minyaku nondo ugetha utebo tenenda survive ni survive nenge mo survive niki atio survive ya lakini nenge kila ngweka ndio jaribia akwa to mundu mutethesio na kya maneno wasi yonzamba nume respect ya mundu ningu faulu mundi lakini ndina faulu nenda mundu me caring utono nzobia tono tethia ni cia maisha lakini mundu malana anengwa nethia we man theo mantha kibetie manthe ainyake mutethesia na ona tutetona na so ndina faulu mundu na komana na kyo mundu nethia na ndu ma town ila ifa sia meye soko na nengi mbado ndio soko tiongo manda mundu tutone kalania tutone kaloshago akakuna mundu ala mevo akatethia ni siona ma mundu nengi wetha ya available tikaribu we ende ngalego eno cheko vya ngwatelo jamaa azia we murembo we ngalego eno wene watao natito kwenda maisha mamesieni na gwe murembo ohasia kana ende jamaa uwe noto kumandhinya wo mutethesia na jamaa ti caring
we jamaa asia no asio kasoko nage murembo asia amandwe muna unge ende twesoma nenge buso yenge yakuka nthini wa kilungu ki cha Mbenzi ende nitone nimekwata wau kana besongwa vailio ohu ende nagumu cia Mutongo TV kathano ende buso yakuka nthini wa kilungu cha Mbenzi pe namba ukumiona bukione chaku pauni voto toma visa waku nikenda tunenge buso yakuka Mbenzi koini asia bye bye na nikwendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie visa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi. Kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.